بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kapamujite si Alin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, maha tinggi. Demikian puas amban kapanalawat si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukbalte impagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene pagsukur sampurna, yene pagsukur gak niya mian painte bekatanne. Minjari me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Nalasay kite mian amban me bisara Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki si kalugian manusia. Sumian manusiain gay lugi. Sumian manusiain magparauntungan. Ini nen insyaallah subhanahu wa ta'ala selesai tadi diki nian kadayo painte me 40 menit mian 50 menit. Pada Allah subhanahu wa ta'ala si suratul asr wal asri sinapahan wa Allah subhanahu wa ta'ala si waktu asar. Waktu iliin napa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sinapahan na inin. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusrin. Sabennal pa inne manusiain dialem kalugian. Sabennal pa inne manusiain magkalugian. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala inakahan kita wekne may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala in kita magkalugian. In kita magkalugian. Maananin kita ininen apabila kita bebek ni ayat bapasuno ininen gak niya dapat pagtaabot si Allah kiyama makasiasik kita. Makasiasik kita may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pakalehon di. Pada Allah subhanahu wa ta'ala si ayat na ininen wal asri innal insana lafi khusrin. Sinapahan wa Allah subhanahu wa ta'ala si waktu asar. Sabennal pa inne in manusiain di alam kalugian. Sinagay magkalugian ininin illa alladhina amanu. Yene me siye pa inne mian magkahagat si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ano yung magkalugianin. Yene me siye kahagat si parman Allah subhanahu wa ta'ala. Yan may siya kahagad siya mumungan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan may siya bang takalede bisara Allah subhanahu wa ta'alahin usa pangatian din. Yan may siya bang takalede pa S7 mian amban kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala. Laton si kaptangan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtatamba iman din. Kita tilaw tayo ginawaran din. Makakalik yung mian sa miyaan bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Makakala kayo bisara sa miyaan bisara pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit kanin ng bankite, miyan ala pagkaimanten, dasamping. Ala pagkaimanten, bahagi tenga, kahit kanin ng bankite, wey. Pagge bang niya, miyan pagkakakite, parman luk hadis, inusa-usa wete. Inidji-idji wete. Gay kinahagad wete. Pinainda wen benna tasabut wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jay ko kahagad pinain banggay maglimbang mian parmanin duk hadisin. Bang hadis adya pinain gay ko kahagad. Subhanallah. Ituin makaala mian ka Islam may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ni ala ka Islam nun kemon sumagawa mian waktu iliin barduse kayo may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bennal pinain Allah subhanahu wa ta'alain. Manusiain magkalugian. Sumagawa sila rugay magkalugianin, yan may siye maghinanghap. Yan may siye pada Allah subhanahu wa ta'ala, magkahagat si Allah subhanahu wa ta'ala.
Naku itu, gak niya, ginorak-gorak di kewang kiyo maesem si pung tinaino. Parahal pamuhan ni dumainin ang kalaatan. Wa ma alayna illa al-balag, may kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Except tabi. Tepit aja kami itu maesem. Gado kami piyo hapluma bimian, bangkam gay magsambahayang, bangkam gay magzakat, bangkam gay magpuase, sinigyaw kaam kinalabuso, kaam ga. Wa ma alayna illa al-balag, akahan kami adya kaam. Pagke kaam mismo mga kunin si ginawa baranbi, na kami to katuan mo kali. Bisarabi din benal. Kaam do mismo mag-akahin, sumagawa, problemahin, bang kita inakahan, miyaan hukumanin, miyaan kasaben nalanin, miyaan pangandakan islamin, nganggura kita. Qala jalla wa ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Pakalehon bi ayat ininen. Pakalehon bi ayat ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dumainin ng ayat ula-ula. Alat ayat bisara Allah subhanahu wa ta'ala. To sikite supaya kita gay lepas ang bandunyate labiden bang kita mulit to hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ininen paturun si Mesya munafik. Si Mesya munafik. Ina bisara Allah subhanahu wa ta'ala hin. Ine pa inne. Si Allah subhanahu wa ta'ala kikaam. Duk tanda Allah subhanahu wa ta'ala kikaam. Duk karasulan Allah subhanahu wa ta'ala kikaam ngusa-ngusa. Bang niya parman Allah. Bang niya bisara rasul. Bang ininin tanda aman Allah subhanahu wa ta'ala usa-usabi. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'tadiru. Dan ikampain ni masuway. Dan ikaam magrison. Pagkita bisarabi na iliyan. Kad kafartum ba'da imanikum, puas amban pamisarabi pangusa-ngusabi ilian, maka pagkupur ni kaam si Allah subhanahu wa ta'ala puas amban pagkagadbi. Allahu Akbar. Katauhan bang ini sababan paturun ayat ininin. Waktu mole Rasulullah hinuk be sahabat ni amban pagbunuan. Pagsilalan sa miyaan me kapalanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, misara me munafikin. Ini misara din. Ga ne pa inne niya takite kami. Bang si pagbonoan damagan atawakan bulagan. Amban pa inne yerime sawe kami ininen. Minaksud den Rasulullah nuk me sawe de. Hinalay na ne de bulagan Rasulullahin. Ga ne pa inne niya takite kami damagan bang si pagbonoan. Amman Rasulullah nuk me sawe ne. Ga ne pa inne niya takite kami ine. Nian basag mangan magpahajeweteng pa ini amman Rasulullah nuk may sawe ni. Duk sa dili pe binisarawe de. Ininen. Naku itu, amban me painte sinesine ne lagi bang ako, hek kami mag-edit. Hek kami mian ngayon ang pamilang sa miyan. Ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay kaam-amahan ko sumagawa, ngandwa ako si Allah subhanahu wa ta'ala, bang pain pakiti Allah ta'ala kudranin si ama ngayon ang iliin. Pain ko, Ya Rab, arini kudrataka fi hadas saks. Ya Allah, pakitehon si ako, kabasag nun si aa maghinang iliin. Iliin dudua ako, gano'n niya. Gay kumalay sumagawa Allah subhanahu wa ta'ala ni. Nanaan si ininin, waktu takala dambuwa sahabi, pain na usa-usa no Rasulullahin, anta pain na munafik, kau pain na munafik kiyo. Naan si ininin. La askuwannaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kyo pa inna si Rasulullah si binisan umyaan, alinan no si basag mangan, alinan no si damagan magsipagbunuan. Na pagtek ka mian yan ay magsumbong ininan si Rasulullah, ga payetek ka andang ni paturun ayatin pa Allah ta'ala, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru kad kafartum mian ba'da imanikum. Si ayat Allah Ta'ala kikaam, atawa si Allah Ta'ala kikaam, atawa si Rasul Allah Ta'ala kikaam ngidji-ngidji. Nadani kaam pa inni masuway, puas amban pamisarabi ilian, makapagkupur ni kaam puas amban pag-iman bi. Ini bisarami munafikin. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ulahan kami ruhipi pa inni, gapagturan kami, likay nakta'a bihi at-tariq. Supaya pa inni gay talis sa kami, in paglingan kami hinamban katalahan tudyo. Ini,
mian tudyo pamulian di duk kita les sa bahasa mag story duk kita nanam in ilengan din ulahan deruko Allah subhanahu wa ta'ala la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ini dani kam pa inni masuway makapagkupur ni kam puwas amban pag-iman bi la ilaha illallah itu ininin si sahabat sawe Rasulullahin inakaan sawe Allah Ta'ala makapagkupur ka ang puwas amban pag-iman bi maananin mag-iman do si zaman lay dehelu sumagawa pagya makahinang siya sa amiyaan ngusa-ngusa siya si ayat Allah Ta'ala ngusa-ngusa siya si Rasul Allah Ta'ala ngusa-ngusa siya si tanda agama Allah Subhanahu wa Ta'ala inakahan siya ine mian we Allah Subhanahu wa Ta'ala makapagkupur siya we kannal bin anyanyahin si wedeh jakyo ngeddo alta sawe no we kannal bin anyanyahin si wedeh jakyo mapatay we kannal bin anyanyahin si wedeh jakyo ine mian painte parkala magriba ataw kan ine ni mismo mian si bisarano si ayat Allah Ta'ala bisarano si tanda mian painte ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisarano painte si mian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kaptangan ni si ine makapag-anya niya kayo taanya niya we no ginawabaran nun kaya mon iyan bayuan anya niya pagkukanan nin syirik si Allah Subhanahu wa Ta'ala qala jalla wa ala inna syirka la dhulmun azim sabennal in pagsakutuhin amban me sa hadji-hadjian niya nanaan si ininen bayuan anya niyahin sayan me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala urungan te kam kisah mian kisah ininen daran inin takaleko jaman petagna me kasaw si iten kami magkhutba pain ko kisah ininen la'allahu lam yathbut maananin ga sahih Os dia classmate ko si Mahadul Ali lil Qada si marhalat magister pinasenwe na si ako ininen kinis sa Sheikh Abdullah hafidahullah mian pain ko wallahi pain ko si iye hadhihi al-qissa qad sami'tuha min qabl walakinni lam ata'akkad min sihhatiha wal an alhamdulillah ku ito pain ko mian magsukur ko si Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi pinasenwe no ako ini mian ininen sarta tinakin painte we Sheikh yene painte magmuhadara iliin niya dambuwa lella putuk tanganen taman ininen ine misaranen bang pa inne sine pa inne makakite tangan ko ininen fala yadhlimanna ahad kail ini hada misaranen kabaella wala si tabu buwa be bulukun sine pa inne makakite tangan ko ininen fala yadhlimanna ahad binalik-balik we ne si tabu si kahikana sampai niya makakalani we ibe pa inne sa iyan ne jabi ni saranun bang takite tangan nun si begingan nyanya ine sabab nen pa inne tangan wen we putuk ine bisaranen me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kanian kun pa inne aabasagan tagna aapa inne mian nakura pa inne sa miyaan obos makakite ko pa inne dambuwa yene sayyad mian iye pa inte mian fisherman iye mian magpapesi ubus pa inne makaeddo in maananin ken na hadje ubus ken na miyaan pa inne kinabayaan we ko sarta pinakwe ko mbani gi pangurong ne ine mian pa inte helingnen ken na ininen pa inne pamakan ko ahli ko Kenna ininen pa inne mian kinaug to ahlikun ininen do pa inne pangarijiki wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akuhin si oras ininen pa in yene pa inte mian makagees ininen bisan pa inne sa ilien pegge masik kabayaan ko kennanon naken na press o sa kennahap papua ni inet do inageo pegge makagees ganiya pa inte tahinang yene si ininen lamma mayam ne sikite bang miahin magpapesi na kuwebe maananin diawa mi an painte pamayam teyehin kasinduehan sumagawa ilien ang banme usaha tamanan hap duk ilien ang banme mi an sanyang kailuman din ganiya problema de mi an damikian pagtaabot si Allah kiyama dehel lupe sa pinasek surga wallahu Subhanahu wa Ta'ala ban mi adayahan painte paghihek kapebinista si siya ilien painte bang si Allah Subhanahu wa Ta'ala napuwasan manilien
mole ni painte yene ahininen maananen ganen niya kennane ganen niya tapamakan ni pamilyane usaha ye nayuhep manhaga kennahin usa pe sa miyaan maanan pe gelum pe baahu pe tinig tukwe ne yene mangeddo mian painte kennanen yene miyaan sitangan ni pagkatiktok me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sampay mole peddi na ininen kahalin-halin peddi hadja sampay mian magpapaya me si doktor inento ni wene kemon magtambalin gay do ala peddi nen sampay magkaral doktorin pinutukan tangan nen gulamainen gay do ala peddi nen sampay pain doktorin pain ne mian peddi pain na yu gay ala pinutukan na sampay na taman ininen gay do ala peddi'nen sampay akahante kyo taeddo nen number si daman ilien mag-order ye pain na papituhon biya ako ti gay ala peddi'nen sampay akahante kyo pinutukan lenyen nen gay do ala peddi'nen sebab tatig tukwe ken na inanya we ne iyan pagkasinen pagi lamma sa miyaan inusa-usa we ne palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sampay pinutukan lengen nen gay ruala peddi nen magsasong hadya sampay akahante ka ang pinutukan sa miyaan taman iye ni painte diata ang bansikune gay ruala peddi nen kapwa ni magkonsult si Dambua ine mian salihun magkonsult yan nila we si Dambua aataga pangadji painne gay painne ala peddi nen sampay ko ito pain iyan ataga pangadji ininen inebe painne bakas hininang nun wene painne sa iyo painne peddi nen painne gay tahala painne sampay ambantug ko painne mian anuno gulameno sampay kaputukan painne tangan nun sampay lengen nun sampay tapito painne we gay ala painne bangka ininen Dambua elleo niya painne Dambua pamemesi kinabayaan we kutangan nen anunen kennanen papua ako pa inne inagaw ang baniye. Bisan niya magpain pa inne ga niya, pa inne sa dili. Ito ang tapamian tapangurong ko anak kundok anak ko. Para rejiki de pa inne si elawininen. Gay ko pa inne kahagad. Ine sa Dambua alim ininen. Pa inne makukyaw pa inne maapsi. Iyan aabakas mian taanunoy. Miki pa inne tahala. Pedi na yan. Maananin makukyaw pa inne maap. Si aabakas ngayon, may kipain ni ala, peddi na yan. Iyan may palanggungan si agama, peddi pe si alaw dunya. Subhanallah. Sa ingin na bang peddi si alaw akhirat, narka Allah subhanahu wa ta'ala. Bang aana dalam narkain, akahante ka ang bang mian painte magsirikin. Iyan lumuwas si amban agama Islam nga niya, mian painte. Waktu na lumuwas amban narka, laybisan pa magkinaagin paluwas. Gaya lumuwas. Sa inyo na pedinin, ito ang pedi si alaw dunya. Start ang bangulamay ni sampay kaputukan gay halin pedinin. Sa inyo pa in, mian pa in ti ano ininen, yan wala maininen at tawag ka na alim. Pa in makukyaw pa in ampun si bakas taan niya yanoy. Allahu Akbar, pakalehon bi. Maananin na, sininin duwain hadjap, mian pag-adalahin nga gyaw alta. Amban bisara, amban panuhumano, amban pamisarano ga bidda. Es-sebun iyan, gay na kayo tinungbasan. Wa Allahu Ta'ala tuda tabulak dunya, niya ilaw akhirat. Es-sebtabi, mola ikitabi hap ilaw akhirat, pakadiya kaniya may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang nuhad jarikid, pinakita wa Allahu Ta'ala. Amban hinang kalaatan, amban hinang hap, diretso iyan ine, mian, pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala pagtaabot sa ilaw kiyama. Ganiya pagduweruwe. Kahagad ni banggay makamian, mang makahagarin. Gay ni kahagad banggay mian pa intay gay makahagarin. Ganiya problema ko. Lagi dumain nuka musba ko, dumain nuka mineko. Importante ini nga kakite mian, iyan ni pagkastadji ten may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pagsa mian, pinalingan we ni mian pa inte, yan kemon pa inte may sawe nin, piniha aininen. Pag piniha ine hininang nin, magtuy inulukan we ni pagkasuwa we ni, magtuy inulukan we ni betis nin. Allahu Akbar.
Mikimaap may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Mikimaap. Pag minaap mian pa inne, we ikaw pa inne sa iyan. Pa inne pa in mian pakaiduan na kinahin. Pa inne, waktu pa inne pangeddo ko kinahin, tatigtuk ko pa inne wene. Sampay pa inne tiya ne pa inne kaputukan lengen kun gay ala pedinen. Allahu Akbar. Inulok ko inne palat betis. Subhanallah. Ine pa inne panganduaan si Allah subhanahu wa ta'alahin. Pa inne ga pa inne niya. Paglikot no hadya pa inne bisarakun ya Rab. Arini kudrataka fi hada syakhs. Allahu Akbar. Katahan ni bang ine duaanin. Nganduaya si Allah Ta'ala pag lumikot pa inne ya Allah. Pakitehon kabasag nun si aaylien. Pakitehon pa inne ako kabasag nun. Allahu Akbar. Elew dunya pe. Subhanallah. Puas ang baniliin bahu tahala pediknen. Bahu tahala pediknen. Pegi makamakumaapi. Pinakita wa Allah Ta'ala kabasagnen in iya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makagees. Sinabab ang magtatigtukken na rumay palanggungan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala tanganin hangkanne. Bisaranin si tabo pa inne. Man ra'ani fala yazlimanna ahad. Man ra'ani fala yazlimanna ahad. Man ra'ani fala yazlimanna ahad. Sine-sine pa inne makakiti ako in ako putok ko. Daye pa inne nganyanya bisan sine. Sibaye pa inne gay nganyanya bisan sine. Sibaye gay nganyanya bisan sine. Hangkan ne tatilaw ye. Hangkan ne pagtatilaw ye. Kinis sawe ne maghapen si iyehin. Subhanallah. Ilan pinakunan do si Allah Ta'ala. Pa inne mian. Pakitehon Allah. Kudranun basagnun si aamang hinang akwilien. Ilian do pinakunin. Allahu Akbar. Subhanallah. May palanggungan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala isebtebi. Bakas kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana lafi khusrin. Sabennal manusiain magkalugian. Bangkyaw lugi dunya. Mas makaasi kiyo bangkyaw lugi si elaw akhirat. Ga niya makatabang kao. Sinagay magkalugianin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa alladhina amanu. Kung natasabot yan siniin. Yan ni Mesiya magkahagad. Magkahagad si Parman Allah Ta'ala. Magkahagad si Bisarab yan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duksad dili pe amman me. Yan ni agama Islam to. Ininendupain Allah Subhanahu wa Ta'ala gay magkalugianin. Wa amilus salihat. Yan ni Mesiya pa inni maghinang amal salih. Magsambahayang. Magpuase, kemon, mian magsadaka, kemon hinanghap, may palanggungan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ininendo sinabot wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagtaabot si Allah kiyama gay magkalugian. Tarang manamalan agamatin, sumagawa ang bankite ne ine gay mga jiin, ang bankite ne mian gay mapakalehin, tagnalay, mian nga peniya social media sa inin kahunitan kite. Bangiya hukuman sa miyaan. Mian pangakagay tati ti magtuwi. Miya dambuwa guru. Takilala ro yan. Hinara mo na sigupanin sampay astel sa miyaan. Mian aaba silahanin si iye. Sumagawa elum perusap sampay ko ito. Sampay iye petakilalehin pegyaway dialem kasawen nalan ye. Antag na may mangusa-ngusa iyehin. Antag na may mian maastel si iyehin. Nga niya. Ang manilian pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Suratul Kawthar. Inna shani'aka huwal abtar. Sabennal pa inni, Muhammad yan yung mabunsi si kauyan. Siya yan mabekkatin. Bekkat sa sabutan din bang simatig. Ano niya gunagudare. Sumagawa bang ulama matampasin kasabennalan sa miyaan. Ga niya bekkatan ne sinabot-sabot si kahapan. May palanggungan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kite ini. Ini ba bakas tahinang te si agamahin? Ini bakas ta-contribute te si agamahin? Hangkan kita magdakag-dakag? Ini bakas ta-pangurong no si agamanon? Mismo dambigid buwas si kung ito ining kiyo bakas makatabang. O mas bang tiyo kayo tatabang, sige-sige sinusunan nun may amagusahain, may amadayahanin, may anakurain. Awe, tagahakyo si siye. Sumagawa pa di ang badkao may ang kadaranan nin.
Us bang tiyo pinahiseban sa mian pa itila kulakunon. Ininen, ierugay magkalugianin illalladina amanu wa amilus salihat. Maghinang kahapan. Maghinang kahapan. Abe kulang pe amalten ngahinang pe kita kalaatan. Abe gay pe mian katawhante may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Mian bang ine katekkahanten dalam kuburin bang sumian kita mole. Pwede barduse kita ubus sa miyaan pa may palanggungan si Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Supaya kita mikil, inurungan kita akal wa Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita gay magkangi ang bandunya ate labinin bang kita mole, tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Yan may siya pa iti magkahagad. Duk maginangha. Pamanong bibe? Di alam Quran binantu wa Allah ta'ala yan may siya magkahagad. Duk miyan pa inte maginangha. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Allah subhanahu wa ta'ala iya pa inni may mu'min sa benalin. Pada Allah subhanahu wa ta'ala si suratul Anfal. Yan ay siya pa inni bang tasabot sa saputan Allah subhanahu wa ta'alahin. Bang tasabot parman Allah subhanahu wa ta'alahin. Bang tasabot kahadyahan Allah subhanahu wa ta'alahin. Bang tasabot hukuman Allah subhanahu wa ta'alahin. Wajilat kulubuhum. Usak pangatian din, migpid pangatian din. Hawa talew din si Allah subhanahu wa ta'ala. Ininin mu'min sa benalin, kao. Bang tasabot narkain. Bang tasabot siksa dalam kuburin. Buah kime bulunun, tinalew kikew. Bang asal-asal nun kay magsambayang. Mag-ahil kikew supaya kiyo makapasudod si Allah subhanahu wa ta'ala atawa makasudod si Allah subhanahu wa ta'ala. Usa ke pangatian nun. Subhanallah. Tilaw tabi mian baranten bidangan pisirangan. Peggi ako rukkao gani ang atawan dalam pangatian kun. Tilaw tabi. Ini ako sayen ke ko. Sayan kekuamban may sinapot Allah subhanahu wa ta'ala. Yan may mu'min sa bennal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha dhukira Allah wajilat kulubuhum. Husa pangatian din. Bang tasabot Allah subhanahu wa ta'ala hin. Bang tasabot in Allah subhanahu wa ta'ala. Niksa si mi'a magdahulaka. Husa ki pangatian nun. Tileon ko ginawabaran nun. May pong tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bakas ke kaam makakite ulama din at kaam mag-inuman makalango. Bakas ke kaam makakite ayat parman atawakan hadis din at kaam nangkew din at kaam nganyanya. Bakas ke niya ulama magmaana pinain maanane ininen. Makajari kew ngalang pasanal taasaweno. Makajari kew nginumtuba gahit niya. Maananin kemon sinabut de iyan ang ban agaman pamahapkite ang bandunya telabinen bagkite mole tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Nian. Pinain. Sibay bil hikmah. Ine bil hikmahin be. Pinain sibay lamma-lamma pagpasampayin. Supaya ahin gay takeddut. Allahu Akbar. Gay katauhan de bang ine maana bil hikmahin. We panganal bin mag-adji kita be 7 tahun kalimat bil hikmah gay katauhan te. Makajari inusal yan bisara lamma-lamma ininen bang patekka bang niya to annu yene mian to alenannu ya tawa mian tolo nu ya pidain aailien itu en kay kahanin inen subay bisara lammalambot sumagawa bang general bisaranun para si kemon gay kyo magtaat alen gay tolo nu bang sine gay makaine binisara ininen bisan basag bisan ine gani mana ininen. Ininen makna bil hikmah. Paano bibi? Waktu maghapen matay pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay kahan may kasidnuhan muslim gayno na zakat si Jamanlay. Si Jamanlay. Ine bisara Abu Bakalin. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'adduna ila nabi sallallahu alaihi wasallam sinapahan ni Abu Bakar bang painne gay sinunay zakat ubos ka ni andan tinunay di si Rasulullah ubos ko ito gay tunay di si ako ine lakataltuhum bono kuse bono pagbisahin to si ininen
Zaman Abu Bakar, sa paggeine makageesi. Pain me ulamain, iyene bisara Abu Bakar naan si ininen, tengge Abu Bakar, hikmah. Mana nendo pa indulang malambot. Hikmahin pinagtawa do kahalan. Ku ito pamayam te kahalanin me palangungan si agama. Ga iniya aawam, iyo social mediahin, iyo YouTubein, sabiyaan, ga niya aawam. Amban kita gi mga jito awe ni bang may masadehelo. Hek ka manamalan awam, piki ngayo guruhin. Ku ito sampay damwa lumano, sampay lameno. Ine, guru, magtao magbasasin Quran, tao magmaana, tao magpatarang hukuman. Maananin ga kita niya awam, subay amban kita mufarrit kita, ilahan-lahan we te ininin. Uus bang kita tawa, tatigi kay bubutin sa miyaan pangamahante. Subhanallah. Mag-text si ako ang sini, pinaimbang kyo tapihap lahat kami. Mian-miha kyo paniritan no. Sambong ko siyain, mag-aata kyo bang ine lahat nun. Dukpasanon ko piu-piu ko, wallahi piu ko. Gay ko tinalew. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ine sa pangusaan di akuhin. Ga niya talabag ko sara parinta, ga niya talabag ko sara Allah subhanahu wa ta'ala, ga niya talabag ko ine-ine, wa ko tinalew. Subhanallah. Pinakitalew kiti andang nero kita tinalew. Ininen me palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito tileon barannon. Pada Allah subhanahu wa ta'ala mu'min sa bennalin. Ida dhukira Allah wajilat kulubuhum. Bang pa inne tasabut Allah subhanahu wa ta'ala. Migpid dilem pangatian den. Usa dilem pangatian den. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila nebinasa si siye, yan kaptangan Allahin, ayat Allahin, tanda Allahin, ininin kahadihan Allahin, Allah subhanahu wa ta'ala, bakas magpapaor rasul, magtatambah dya iman din. Gayse nga mala, pres, tinang nga puwe pangatian de, luha pangatian den, ininin mu'min sa bennalin. Pagkaway kinatauhan, we de pamahap siye. Dumain pamalaat siye. Subhanallah. Sayin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Zadathum imana. Magtatambah dya pamaratsaran kao. Ini magtatambah tawaga. Gihad dya kyo nambahi. Mian ngahinang pamelang. Gihad dya kyo nambahi ine. Nga kulang pamaratsayanon si waktwilien. La ilaha illallah. Nambahi dya nga kulang. Maananin dumain kyo mu'min sa bennal. Maananin in pag-iman nun si Allah ta'ala. Paltik. Allahu Akbar. Gak kita tauhan di zaman sahabat ridwanullahi alaihim. Pegge niya amban mian painte matatto ere ga makaasik si Islam ubus paturun ayatin sinabab amban mian painte bisarare ilian kwe painte Abu Jahal kwe painte mian painte amma Khalid ibn Walid bakas paturun si siya ayatin. Ubus man may sinwehin sa inggen ni pinaing bang paasik anak na ininan mag-Islam. Ubus takaswa ni ayatin misarhan ang ma'ne. Takaswa ni pain ni ayatin manunjuki si ang ma'ne. Inalenan ang ma'nen sa miyaan kakahinangnen. Allahu Akbar. Inalenan pain ni ang maikrimahin Abu Jahal. Ang masintemon jahil sa inggen ni paasik pa si Islam. Sumagawa mi ininen, tinanggap wede ng maluwalhating. Ga niya painte sigol sa ga de amman dalam pangatian de, mag-Islam se. Pigge uwe katauhan de amma nin dialim talala, dialim kabatilan. Bang hudjabirun sa ingen ni may papute de halulay. Upama si may upa, pinain sa ingen ni may papute de halulay. Bang kuyen pinain mian haram se. Allahu Akbar. Mimpiye sabot ko para kalaininen. Dabe hinangon bidalil may papuubin. Pakuhanom bisi Allahu Ta'ala, pakuhante bisi Allahu Ta'ala bang pain sa inampon, pagya dilim kaawam se. Sa kite magsinasangin problemahon ginawabaran nun. Bang hinang nun dalil may kapapuan no'y ga niya pagbidaan no duk may kufar Quraish. Waktu tek ka Rasulullahin sa niyaan, Mu'asiye magmian pasik dalam Islam. Pinain, Qulu la ilaha illallah. Pain Rasulullah, magpain ni kaam la ilaha illallah, tuflihu.
Sampai sisimnya di dalam tabu, magpain ka am la ilaha illallah, magkasanyangan ka am. Kaamian magparauntunganin. Ini bisaraden. Inna wajadna aba'ana ala billah. Aw ala ummah. Gei kami painen nuhut kau o Muhammad. Pegge uwe takaswa. Kapapuan kami hindi dalam pag-ibadat do isam. Di dalam agama ro isam. Nabanginang no dalil nun may kapapuan nun madumay lulay. Ga na bisan taabot no gay katawan no bangine kakahinang den. Nakuha do kyo kufar Quraish. Hininang we de dalil may kapapuan den. Pukun siya kapaasik dalam ka-Islam. Pukun siya magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sa sinabab ang man kapapuan no gay kyo magkahagad si Parman. Pagya niya apo no magupa sa miyaan, niya apo no makalanggasara sa miyaan. Pakuhanon si Allah Ta'ala bang upama, mamatiin pagya bang ganin, buokon magbisara. Sayin may palanggungan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sayin may sahabatin. Paturun ayatin, manunjoki pa si ini amma si Khalid ibn Walid. Sumagawa mag-Islam doye, sampay waktu ni mag-Islam dahil amban, pangalo ka Rasulullahin makkaininen. Pain me kasinduhan me kasawian nen pa ini krima sa ingin ni ante pain ne si Khalid mag-Islam bu niya ayat para si ammakne ine manunjuki pain ne si para si ammakne inakahan we ayat lay pinanian pain ne innahu fakkara wa qaddar ihek kama ayat manunjuki si ammakne ininen sa ingin ante pain ne panay makne yahin sa ingin ante pain ne bang tawasan ininen ga dunia gana sigusag gana pige siya lay tinanggap we de mi an amban dilang pangatian de sa iyan Islamin. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kiyonep po may sahabat si Yaman lay. Ikrima radiyallahu ta'ala anhu. Waktu mo si Rum. Painne ko ito. Tagnanin painne ako mamuno Rasulullahin. Mi an kataltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan afir. Bono ko painne Rasulullahin si Yaman. Gape ko painne umasik si Islam. Ko ito mag-uwas ko pagya sa dilin ni kuntarahin. Subhanallah, wallahi pa inikrima, labafir. Gay ko pa ini mag-ubas. Ininin pa mawi din waktu de, mian magsagga dok pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagay kita gai. Hinabisaraden, yan mianuhin, bang takalere, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Magkatamba pa iman din. Pagay kita ga niya may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya, ituin si kitehin. Hinang tinalilin may marumehelulay. Marumehelulay ubus puwas ni sayin. Puwas ni say. Ganyan niya dapat si kitehin na makukampunan si Allah subhanahu wa ta'ala para si may kamatatuehante. Hangkan ne pa in Allah subhanahu wa ta'ala mian ine, makukyaw pa ine amian kampunan si may si duwe matatueno. Irhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah kalasahanun. Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. O Tuhanku kalasahanun duwe matatuekun ko'y pangalasari ako waktu ko diki-diki. Ininen amban me duaanu si Allah Ta'ala para si matatuenu. Anu si Allah Subhanahu wa Ta'ala para si me matatuenu hangkan da kyo suse me palanggungan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subay kiyo gay suse si mian parkala ininen. Pigyaw ay siyalay mian lain ni ganin niya lumabay ni. Si kawin na dua sa problemahon ginawa paran nun bang sa ingin kiyo. Ininen sipat me mu'min mian mea maghinanghap sinipat we Allah Ta'ala. Kung itabasa sa suratul Asr, siyeru ininen gay magkalugianin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Yan may siya ininen pa Allah subhanahu wa ta'ala mian magkahagad duk maghinang mian painte hinanghap pa Allah subhanahu wa ta'ala sinunuan we ni wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi duk magpaeseb pinaeseb si kasabennalan bangga na niya maiseban kite intag kite bu magpain kita mismo si ginawa parante namukalihap ko ito katuan ang kankunileo kaam pinain kawajiban mian taga ilmuin si may pasaplagbi, us bang kita pinasaplagan sa iyan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, bang niya gay katawaan te parehing niya kita. Garo niya mo resaw kita. Bisan pe kita tabi amian mangan bawi ga niya miges kita. Bisan pe kiyo pasujud si saddi amban Allah subhanahu wa ta'ala ga niya miges kao.
Sayin may palanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ganiya may kiskao. Ako makadari ko nga malamang may usbako upama sa miyaan. Sumagawa bang kaam niya asad dilugan apakialam ko si kaam. Pagigay kaam kalasahan ko bang kaam mibas bang kukuntarahan di. Ilian may palanggungan si akam Allah subhanahu wa ta'ala. Ilian ganiya bang sa papatay ko sinaba pamban. Mian pamisara ko parman Allah ta'ala. Bisara rasul. Bisahan mi ko gabidda. Khalas. Luhan kam didi. Pakale bang mapakalehin. Tayma ni bang tayma ni. Pagi bang gaiga ni amuher sao. Bisan pe kaam mag-upa, nigop si pamayaman ko. Bisan pe kaam ine ni hinang di si pamayaman ko. Bangdanan pamapatian biya ko. Yay kaam peges ko may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Lakam mugot. Pain Allah ta'ala, iyeru aagay magkalugianin na 7B. Amanu wa amilus salihat. Yan ni may aamag kahagad. Duk maginang kasabennalan. Watawasaw bil haqq. Duk magpaeseb, pinaeseb si ine. Si hinang kasabennalan. Si bay niya may seban kite. Sa iyan may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkanip. May mu'minin na Allah ta'ala. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana. Bang takalere parman Allahin. Bang takalere mian sara' manaraid amban Allah subhanahu wa ta'ala. Magtatambahad dya inirin. Magtatambahad dya mian painte iman din si Allah subhanahu wa ta'ala. Magtatambahad dya iman din si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Duktepet si Allah subhanahu wa ta'ala dya sa ine. Magtawakkal. Dineeman wede kemon parkalain si Allah subhanahu wa ta'ala. Dineeman wede may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Napagkikita gai. Amban may kamula pa masi-masi pa pinagwa. Wey, sumay kayo magtawakkal si Allah ta'ala si kemon parkalano. Di emanon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala sangat makagiis. Allah ta'ala sangat maasi. Allah ta'ala sangat ini kasampurnaan kaampunan nin. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini na naman may sifat mu'min. Sinabot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah ta'ala sinunuan wene. Alladina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yan may mu'minin. Yan may siya pa in Allah ta'ala matenggesin sambahayan. Nunay sin pangandaakan. Allah subhanahu wa ta'ala. Ilian miyan binanto sa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni. Ito ang lusiyero ini magkalugianin. 7. Paman be parmanin pa in Allah ta'ala wal asri. Sinapahan wa Allah ta'ala. Siniguraw wa Allah ta'ala. Innal insana lafi khusrin. Sabennal manusia in dalam kalugian. Kau menek ni ko kyo. Bang ini kabayaan nun naan si ininin. Hinggahin pinanek nun. Mabaya kyo malugi ilay. Atau magparauntungan to. Sino magparauntunganin? Pain Allah Ta'ala, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. 4 ininin. Pain Allah Ta'ala gay magkalugianin, yan na siya magkahagan. Si Allah Ta'ala. Amban tanda ni amban kemon bakas tapabo uwe ni. Duk maginang ammal hap, yan ay ko ininin. Pain Allah Ta'ala, alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Magsambahayang, nunay zakat, magsadaka, misahab, sipong tinaine, murong pangadjian. Ininin miki magkalugianin. Inepe, watawasaw bil haqqi, duk magpaeseb si kasabennalan. Magpaeseb, pinaeseb, ininin ki magkalugianin. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Inepe, watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabar. Duk aahik kasabar nin magpaisip pasal pinaisip pasalan kasandal kasabar may palangkungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininin tasabot si suratul asr aagay magkalugian. Pan Allah subhanahu wa ta'ala yan na may ayin alladhina yuqimuna as-salat yan na may siya matenggesin sambahayang. Matenggesin sambahayang. Sa niya piyamban kite dan tahun mintad dan tahun ng bahayang. Subhanallah. Niya nga kahana ko bang sumiyan, miyan sabay ko magtawag, painne katuan ininen pamono ako, apo ko sa dehengan ko. Alhamdulillah painne si meta kale kamihin. Peddi na rukgai sumagawa, depende yaman kami. Okay, pain ko ine.
painne niya painne bakas nga kahana kuminted dero tinayma sambayang tendelem dan tahun. Bangkyo painne ng bayang magrib minted di hadya delem dan tahun lay. Painne ine, pain ku ine usallinun. Atawa ine binasanon. Painne usalli fardal magrib bimilyun bimalayin. Pamano ni wen? Nang bahayang ko painne mian pardo magrib bimalayin, basa minhek ka milyon. Sambayang minted na niyat nen milyon. Pamanong niya, ang kanne pa ina minted na jakyo, nang bahayang dilem da ano. Dialem da ine, dialem, dan tahon, pagi minted na rutinayma, sa iyan hadya pa ina niyat nun, milyon. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Ta'ala mag-aka min lime, dialem da ellew, sambahayangin Rasulullahin, tasabot si hadis Ibnu Umar, tasabot si hadis Abi Hurairah, tasabot pa inda si hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in min libe. Ubus kau minted deru, ubus papilihan no pe usalli salat al-maghrib fardam bimalayin, milyon niyat, ubus minted deru keu. La ilaha illallah. Na ini nanakan niya si bay niya pagpa-esem. Watawasaw bil haqqi, magpa-esem sinang kasabennalan. Watawasaw bis sabri, duk magpa-esem sinang ine. Sinang kasabar. Mian katatap di palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpas no, bangkyo ga bakas ngaji, tabis sarano mailien, kamaanahan no mailien, ka kitero magpainin katuan mo kali, kubukali jadjang. Uus bangkyo makabisara, kalabihan no man sinene ulama taman ng tao. Parahal bangkyo magpain no mo kali jadjang ko. La ilaha illallah. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bistara ininen bisan bisara basag, bisan bisara ine, ika-isa say en suwalakoy, sumagawa pangahuntul ko, ginawabaran ko, laton si kita bikemon, sine-sine baya pakali pa isabininen. Pagke mga ihin hor, free, you are free. Free kayo paluwas binanang banininen. Makadari pagke black ko. Sayen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pan Allah ta'ala, alladhina yuqimuna as-salah. Yan may siye pa ini matenggisin sambahayang. Nabang kyo minted do dalem dan tahun, mindua do dalem dan tahun. Yari pa inten nunay sin sambahayang ga tasabin nalong nininen. Sambahayangin daran ininen pa inte. Tasabutte, subay kyo matenggi sin sambahayang. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Duk pa inne amban me kapangaridji kamihin ginastuwe de. Magzakat se. Duk mian magsadak kasi pinalabi-labi pewe de. Sa ilien ituen amban me mian painte magparauntungan, amban mi ga lamod painte mian siyellew kiyama lugi. May balanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Niya ni sabi tuwan tabasako, lelalo pinarupang din. Panilew si kaon ursam. Yu tasabutun sa bahing intag ente sambahayang lu si ginawabaran mo. La ilaha illallah. Ilmu ini ilmu me tublek daran tasabutte. Insya Allah nabut do kita amban me ilmu tublek mi an patampal te bang antag. Intagante sambayangin sige nawabaran no. Nakao tileon gabi nawabaran nun bang intag sambayangin sige nawabaran nun. Buk kita pasampayan nun bang ini. Duk pagwaon dalil nun amban Quran duk hadis. Duk bisara me kaulamaan. Mang misara mi an panganute iniakan do sa miyaan. Ugus mag-akak yung apo kun. Inoldela duwe ni malakal mautin. Tagnatek ka malakal mautin. Ops, nga kadaw kayo. Piraw kayo balik si Allah Ta'ala. Telung taon extendon umulkon. Intaginin mo mag-aka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ine. Kamatein ga niya ine. Ga niya sigusag ga ni. Diretso yan. Pada Allah Ta'ala idha jaa ajaluhum. Bangtik ka ne pa inne mian ajal den. Gay ne kasuhutan. Gayne fala yastakdimun sa'a. Gayne kasongan, gayne kasutan. Gayne kasongan, duk gayne kasutan. Ininin kamatayin. Ubus mag-aka kyo pa inno bang kyo makamisara. Apu kun. Mintello pi siya malakal mautin. Mintello siya pi malakal mautin. Pa inne mian sa miyaan anunen. Ila kinatahan Allah Ta'ala. Uwe gero mi kipapatay dalam telung tahun daw. Ili ang pinain hawa kahap din. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Esteptevi. Bang bakas mag-aka Allah ta'ala gay katauhan no kamatay nun. Sine kyo para katauhan no kamatay nun. Bang pa maghapen ininan si kapapuante.
salasay teru bang saingge katauhan ne kamatay din. Salasay teru amban me tabas saku ininen niya sawe de saitan magpasalingo si siye bahasa si siye malakal maut ne. Pagke saitanin makagees magpasalingo si ine kabayaan ne. Malain kan si Panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay tagees de. Samiyaan na makajari magpasalingo nga kahan ka umate ikiwelet miyaan akahanon pamilyanon pagtaabot oras ilian sinekkel hadjakyo ga niya makaalab-alab kao. Insyaallah masiru salasay teme para kala ininen. Iyan may khurafat, iyan may al-abatil, superstitious belief, iyan may marumehlulay, ga niya pandangan sara duk ine sara Allah subhanahu wa ta'ala sara agama Islamin salasay teru insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya hap akidaten supaya tumawa pamaratsayaten si Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ang problema si kitehin. Pinaiseban kite pangamahante, pinaiseban kite mian pangurusan te barong. Niya mian ngurusan aku barong. S7 bang niya oras ko piuro ko lahat no. Uruson barungin si pagmian si pagharapan te. Niya ni mag-take siya ako pinayin piliti ka tuan pamayaman ko ba nini. Damikian mangurus pistolay. Ando na yung mangkukukaswat na nimbak ni Keo. Nimbak ni Keo ka na problema ni. Ine dusek ko si kaamin. Tuhot di bang niyan. Tuhot di alhamdulillah pagkigai. Gania problema ni. Bang niya problema may akahanon di ko. Gana dusek ko si kaam. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ga ako makalangga sara Allah ta'ala. Ga ako makalangga sara parinta para ako sa hande ko. Mga tahap may sa ilien do ka na problema ni. Asal sa ilien. Kita sa gay inalenan sa amiyaan. Kita sa gay inurusan barong. Ido amban katalahan lay do. Tiya kita to si Makkato. Isilahat basilan lay. Kita sa gay pinakitihan pistol. Inalaan pa sa flipnin na paing kumang kiyo ka-eksidentehan. Posak kiyo. Rasulullah na Taif, tinibag dukbato. Nabi Nuh alaihi salam pinasungian bangkanin. Kita sa sine subhanallah. Sine ko gani arang-uranggo ko. Bardusay ko si Allah Ta'ala, diyawa pangajikon, kemon, magkalagihan makuampon si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sine ko para minuliyaw webi, magrida ko bisan peinip mian pangainang bi. Pegge weey, tasabut we Allah Subhanahu wa Ta'ala, si hadisul qudsi, bisan pe magdambuwa ne mian manusia induk jinin para mapatay kao, banggay do pe kabayaan Allah Ta'ala gay mati. Yan, amban may pagtawakkal pada Allah Ta'ala, wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun awe. Mian, bang niya kamulahan, bang pagtuod mo piw awe. Siyang may atat may polma sa NGN makamula insyaAllah Ta'ala. Bang upama amban may katalahan, takitek po ni mo magubas sa ako. Bang mian sa mian, may pistol, bang giro may matudyoy, may duwem pudepe, gepe kita tawa. Sa gay kita nga Tuhan siye, sumagawa patarang te bang ine, mabenalin. Sa miyaan may palanggungan si agama Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ininen painte tabi saraten, mian pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Akto, paganti mian katuan sibyan lisag dambuwa, ubus ko jarat dali, pada Allahu Subhanahu wa Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ulaika humul mu'minuna haqqa pada Allahu Ta'ala. Nah, yan siya pa ini mag-ibadat ilien pada Allah Ta'ala, siya na iyan mu'min sa bennalin. Mu'min sa bennal. Bang usa pangatian din apabila takalere sa putan Allahin, paisip amban Allah Subhanahu wa Ta'alahin, duksa dilibe pada Allah Ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqa. Siya na ilien mu'min sa bennalin. Na depende ni sikaw, bang kiyo bayak ginelal mu'min sa bennal, hinangon ininen. Pagke bang kiyo mian, ine, gay katauhan no, mian gay kayo mabaya painte. Ginelal Allah Ta'ala mu'min sa bennal, na depende ni si kao. Lahum darajatun inda rabbihim. Pada Allah Ta'ala, inurungan siya darajat wa Allah Ta'ala. Inurungan siya kamuliahan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa magfiratun wa rizkun karim. Duk inurungan siya kaampunan wa Allah Ta'ala. Inurungan siya darajat, minulia siya Allah Ta'ala,
inurungan si kalangkewan wa Allah subhanahu wa ta'ala hangkanep ni ulama'in pa in Rasulullahin al ulama'u warathatul anbiya, may ulama'in ganti si may kanabi-nabihan. Tasabot si hadis binettar wa malaikatin pepiknen iridan lital mian lima yasna, sebab pagrida ne pangipat ne iyan may aamag tuntut ilmu. Tasabot dalam Quran pada Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Tasabot dalam Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Inurungan kapatut wa Allah Ta'ala, inurungan kalangki wa Allah subhanahu wa ta'ala pada lain lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratu wa rizkun karim. Ini nen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, inurungan painte mian kapatut duk kaampunan wa Allah subhanahu wa ta'ala wa rizkun karim, duk rizki mulia may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tala amban rijikian nyanya, tala amban rijiki riba, tala amban mag-anaksin, kemon, parkala ha, padya pangurung siyain, pegge ginelal ni si Allah Ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqa, lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizkun karim. Ininen salasay te pabalik, yan e painte bisarade ininen, yan e bisara Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqa, mian painte ininen, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala gaubos, painte panapsir te yain, murah-murahan bang pain kita bimaaf Allah Subhanahu wa ta'ala. Si may kakainang kan BPL sa bulan puasehin andudang mian mole ne maid ne bulan Ramadanin panilewin o kyo nursam o kyo ginawabaran o kita bikemon may pong tinaiko mian oras ininen labi pituhatos mayam upama na ine bakas tahinang nun iyan may waktu mapalabay miyaan si bulan Ramadanin. Kung ito niya pikway ahat magsusun ni si Allah Ta'ala, makumaap ni bang niya mi anduseno, duksa miyaan mi palanggungan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun in kita ini tatap magkaduse, kain pangut kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairu al khatta'in at tawabun. Kemon anak Apo Adam mian painte magkasala, magbarduse, dukta mananhap ang barduse lay makuampun si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ine pe inagaran nun, dane pasumuhon, dane pasongsong miyaan, makunikyo ampun si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duk mian makukumaap, mian painte dehelo si Allah Subhanahu wa Ta'ala, mian nambuli si kaam, mangnilay tabi saraku ka tumawa, ilien pamakuan kumaapin. Buadapon matumawa lay, nabisan pek ang magtangisan laha, gay kumakumaap si kaam, peggi uwe kwa maalaya illa albalag, si ako hindo masampay, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Magsukur si kaam, bung tinay ko si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalasahan tikam karna Allah Subhanahu wa Ta'ala.